روزباش شوی در دیگل که اپراسیون افرینی ماینده روژه ولو سر گلک روزنامه اینجی مانشت اوه هن مجار اندن این نافخواهی این لزگین جی ایدی لمانشت این روزنامه و دیگرن وقتی تیزانین دمک درج اپراسیون افرینی بردوام دکه و همو مدیای ترکیه و سیاست ترکیه بدوه مجاره کتیه جوی روژا دست پیک ورواجی مجار نافخواهی این عجیل و لزگین و برای اپراسیون افرینی هر او مجار بون هاتنه پاشگوه کرن لهدی او مجار لزگین و این که هاتنا پاشگوه کرن جاری مدیای واژی ایدی لمانشتان و دیگران مگو پرانی روزنامه ایرودیسا اپراسیون افرین ج آلی جهه و جهل و طرف جهه و که مانشت بکارانینا و رادگینن پرانی وان دیسا مانشت خاصر ودانینا لمانشتین جهه و هنا ام بحث وان بکن ارتش ترکیه در روزا چلو ششمین دا انجام راگهاند ایرو چلو هفتمین روزا اپراسیون همبری افرینه لگوری ارتش ترکیه 6 گندندن هاتنا کنترل کردن و حتی نه گند و جیوار و گرین که هاتنی کنترل کردن هجمار اوانجی جسد و پنجی درباس بویر و حادثه ارتش را دیگه نکو حتی نه به تبعی 2878 اندام حسدجی هاتنا کشتن اوجی ایدایا ترکیه سرکومار ترکیه دو گوتارک پیشکش کرد دمک درجه اردوغان نه د آخری جبر که اوچو آفریقای پشتگو هفته یک درباس بو اردوغان جارا کردن گوتارک پیشکش کرد د کومجوینا پارتی خدا ویجی دازانی کو حتی نه 700 کیلومتر چارگوشه ج آخر سوری ج آلیوان و هاتیه کنترل کردن هر وها اردوغان گوت حتی نه چلو یک لشکرین وان و 159 جی اندام ارتش آزاد هاتنه کشتن د اپراسیون افرینی ده در روز 47 دا جندریز د خلاقه ایریش ده و که تیزانین دو شهر هاتو به کنترل کردن جالی ارتش ترکیه و ایروجی جاوره یعنی جلگوری آگاهی کو ارتش ترکیه و مدیا رادگینه جاوره کو ایرو ارتش ترکیه برخوا بده جندریز لگوری آگاهی کو جندریز تنجی جندریز هاتیه والا کردن جالی حسده و ناوند باجر به تمامی هاتیه والا کردن خلکی درجی بر افرین و هاتیه و گوهستن ارتش ترکیه تی گوتن که اگر تی که و ناوا جندری جی اوه یعنی جیوار و باجر کی والا و روبرو بمینه هر وها اردوان دو گوتر خود جاره کردن توماتن گران لامریکا و پیده گرتن وی گوت سفر جمع زافر انکو سرکتن جی جوا جبو لشکرین ترک اما دست به مانشت ام بکن روزنامه حریت روزنامه یکم ام دست بکن به روزنامه د مانشت خدا نوچه که دن بکارانی تشتکی جرزی بکارانی بس نوچه خواهی دویمین دا لسر روزنامه تی گوتن کو جبو جندریس راده وستن یعنی لبند بریارا جندریس نه وها دبیجا روزنامه دبیجا د چرچوی اپراسیون چقل زیتونی دا گند شهر هاته کنترل کردن به وی آوایی محمدچیک گیشت اوی درفته دا کو دا که و او دشتا کو بر به افرین و بن دبه روزنامه صباح گوتار اردوغان آنی سر مانشت اخوا دبیجه دور هاتیه تروریستین ناوند افرینی سرکومار اردوغان گوت جندریس دمک پر نزدیکتا تی پاکش کردن و دور تی ناوند افرینی و همه ویش درجه دور پیچ بکن دور هاتیه پلچکاندن سر تروریستین لناوند افرینی گوتار اردوغان یا کوی دوهن پارلمنتوی دو کمجوینا پارتی خدا پیشکش کربو روزنامه ملی دمانشت خود دبیجه جنرال تروریست وقتی زنین فرمانداری که پنتاگون جبو فرمانداری که حسدی پناسه جنرال بکار آنی بو او پناسه گله که ترکیه عاجز کریه دبیجه عبدی شاهین آنگو او کسی کو پنتاگون ویوکه جنرال مظلوم بناف دکه او تروریست پکک پیداییه او برپرس گله که بویر و ایریشین کلنا و ترکیه هاتنه انجام دان نن وهاب ایداد که روزنامه چند تقین و ایریشی و بیان که حتی نه لنا و ترکیه پیک هاتنه جسر 2005 حتی 2012 جی هاتنه ریز کردن او جنرال مازدوم جی و که برپرس یعنی جی فرماندار یعنی کسی که فرمان وان ایریشان دای هاتیه تومت بار کردن یعنی شفاق د مانشت خود دبیجه تزگاه نو یا دیای یا داعشه دبیجه امریکا یکود چرچوی اپراسیون چقل زیتون ده همه حساب یوان جناف چون جاره کدن
کرتکا خوا یا داعش داتینه سر ماسه دبیجه پنتاگون لافرین ایده دکه کو به دست پیک اپراسیون لهمبری افرین را اپراسیون لهمبری داعش کم بوده یعنی جی هاتنه روستان و یکی ایده دکه دبیجه دوی دمه دا کو پنتاگون و ایده دکه داعش دست پیکر کل کرکوکی ایریشی هن هزان بکه هر واد بیجال انقره و سامسونیجی داعشی هاتنه گرتن به بهانه تهدیدان گف و گلیان دبیجه آمریکایی بالیوسخانه خویا لانقره جی گرت بو روزنامه ستار مانشت اخوال سر چالاکیا جنان دانیه لستانبول دو کاروان وجدان کتب روی کاروان کی مزن کو بناو کاروان وجدان دهات بر ناف کرن جبو کو بالا بکشینن سر جن کو در ناو 7 سالان دا لسوریه هاتنه گرتن اشکنجه الوان هاتیه کرن و راستی دستریجی هاتنه جبو کو بالا بکشینن سر وان ج 55 ولاتان به بیشتری هزاران جنان konvoyek hatibû amade kirin ew konvoy doh ji Stenbolê birêket star jî ew kiriye manşeta xwe dibêje rêwîtî berev bi wijdanan ve rojnameya karar em ê lê binêrin niha di manşeta xwe de dibêje ji bo vegerê gava yekemîn dibe li Tirkiye yani dibe Tirkiye dest bi xebatan kiriye da ku ew 3 milyon û 500 hezar penaberên Sûrî ji welatê xwe vegerin dibe ji aliyê Afad û heyva Sorê ve jî li Îdlibê ku ew der di çerçeveya operasyona Mertela Firatê de hatibû kontrol kirin neh kamp têne avakirin ku ew her neh kamp jî wê 170,000 kesî bihewînin dibêje Tirkiye dest bi van xebatan kiriye. Yeni birlik gotara Erdoğan kiriye manşeta xwe dibêje ka em mütefik bûn Erdoğan di gotara xwe ya dohta tomatên giran li Amerîkayê kirin dibêje Erdoğan gotiye li Efrînê her lûle her xendek û amadekariyên ku me tespît kirine berê wan li welatê me ye û di bingeha van de jî piştgiriyeke navdewletî ya Amerîkayê heye dibêje ka em mütefik bûn em dost bûn û em di nava NATOyê de jî bi hev û din re bûn dostanî wiha dibe Amerîka tometbar dike. Takvim dibêje sefer ji me zafer ji we Erdoğan di gotara xwe de ji bo arteşa Tirkiye gotibû sefer ji me zafer anko serketin ji we ew yek aniye ser manşeta xwe. Rojnameya Orta Doğu jî gotara Devlet Bahçeli kiriye manşet Devlet Bahçeli jî do axivî Devlet Bahçeli tiştekî gelekî balkêş got demeke dirêje ku li nava Tirkiye beşeke medyaya ser bi hikûmetê ve û hin akademisyen û kesên ku weke pênaseya pispor derdikevin ser ekranan dibêjin tapuya Efrînê li ser Tirkiye heta kesek derketibû ser ekraneke televizyonê ku nêzîkî hikûmetê digotin tapuya Efrînê li ser vî kesiyê û Efrîn weke axa Osmaniyan weke cihekî kritik ji bo dema Osmaniyan dihate binavkirin. Devlet Bahçeli jî li ser dumahiyên vê yekê di gotara xwe de çend tişt gotin Bahçeli dibêje ew der axa me ye û eger ku Sûriye yan jî welatê Sûriye negihîje aramiyê heta ku ew emanet yani ew di destê me de bibînin ew emanet di manşeta xwe de jî Orta Doğu dibêje lazim e em wana hemiyan li qiraxên Feratê dibin erdê rakin Devlet Bahçeli gotiye divê li Efrîn û min biçî hemû xayînên ku li hemberî me şer dikin em serê wan jê bikin û wan têxin binê erdê her wiha Erdoğan Bahçeli dibêje Efrîn jî ji bo me cihekî dîrokî û mal û milkê me ye. Mîlat di manşeta xwe de dibêje biryara we di erdê rabe ji ber ku Erdoğan di gotara xwe de li ser biryara neteweyên yekgirtî ku agirbest hatibû ragihandin çend tişt gotibûn neteweyên yekbûyê encaq tenê dikarin biryara bistînin û wekî din jî tu karî nakin Erdoğan dibe hûn mirovahiyê dixapînin me ji ber wê gotiye ku cîhan mezintire ji pêncan rojnameya Mîlat jî dibêje biryara we dibin erdê rabe. Rojnameya Özgürlükçü Demokrasî dibêje em dê biçin Efrînê. Li gorî vê rojnameyê
وها دبیدن مانشت دا بلوکا AKP و MHP یا کو داگرکرنا گند و دردورن افرین دا تک دچه کرکو صبر خلکی جی نمینه هر وها هزین شورشگر این کو دبن حسده دا جی دگرن این لروجلات فراتی جی بریاردانه کو او برف به افرین و جبو بروانی افرین برف به افرین و هرن روزنامه که نزدیکی و در دوره هم دکارم بیشتر کو آگاهی کو جعفرین تن این و روزنامه جهنه و این روزنامه دنجی هم دکارم بیشتر کو یک آگاهی نه تشتاق او دبیجی گرینگه بریارا حسده روزنامه آیدنلق دبی جباخچلی پرووکاسیون سوریه مگافت قال گوتارا باخچلی کرده بو روزنامه آیدنلق کو روزنامه که نزدیکی او نتاوپرستن ترکیه یعنی جی نزدیکی دو پرین چکه او روزنامه یا دو پرین چکه راست لسر گوتارا باخچلی مانشت خدانیه دبی جباخچلی پرووکاسیون سوری سرو که MHP دولت باخچلی گوتارا خوا یا کمجوینا خدا بشار اسد و رژیم سوریه به هفکاری ترور توانبار دکه هر وها باخچلی ادعا دکه کو او در آخر ترکیه نه هر وها چاوی خوشی برده یک پرچهی آخا سوریه گوتارا باخچلی و روزنامه و که پرووکاسیون بناف که باخچلی سروک پارتیه که نتاو پرسته او روزنامه که هم بیشن یعنی ناسیونالیستین ترکیه هفودن بیاوی تومت بار دکن روزه و که دن لروزنامه ترکیه هم بحث بکن که اوجی مجرد اتفاقا لترکیه ایدی مجرد که دویمین هایی که اوی بدریجه های ساله که ببر روزه و که ماینده لسر روزنامه یعنی چی اوا آماده کارین هلبجارتن 2019 هن هر وا اتفاق و هولین اتفاقانن AKP و MHP اتفاق خوار راگهاندنه پارتین اپوزیسیونی CHP HDP سعادت پارتی و چند پارتی دنجی هولینوان بردوام دکن اردوان بان سعادت پارتی سعادت تکرو بکو اوج بیشتر اتفاق وان و MHP ببن پارتی سعادت تکلیف اردوان رد کرد اردوان لسر وی دو گوتار خویا دوتا تاوان گراندی سعادت جکرن گوت ما جبوان و خواندن کریه لی اگر کو او نینجی ریوان وکیلی به یعنی چه لسر وی مسئله مانشت خدانیه دبیجه سپ یعنی پارتی سعادت تسلیم اتفاق نبو AK Parti Yakub MHP را koalisyonek pek aniye hevlda ku bengeha xwe ya berê jî tevlî vê tifakê bike lê wan qebûl nekir pişt re jî Erdogan ji wan re got oxir be. Li ser rojname Yeni Asya mijarekê navxweyî manşete dibêje bengeha civakê diderize li gorî vê rojnameyê li ser malbatîbûnê gelek kêşe li Tirkiye derketine di hevberdanan de yani ji destçevberdanan yani berdana jin û mêran da jî di nava 10 salan da ji sedî 29 zêdabûnekê heye. Rojnameyê evrensel dibêje bêkarî, şîddet û nebûna wekheviyê li gorî vê rojnameyê di heştê adarê da li Tirkiye jin di her qada jiyanê da rastî şîddetê têne wekheviyek di nava wan û mêran da nîne her wiha beşa herî zêde ya bêkar jî li Tirkiye jinin yenî akşam rojnameye akşam dibêje hücreyên FETÖ'yê biryar ji Fethullah Gülen stendine da ku dest bi suîqastan bike. Rojnameya Güneşê li ser qeyrana di navbera Tirkiye û Yunanistanê da radiveste qeyranek di nava wan de heye rojname di manşeta xwe de dibêje ha Efrîn ha Atîna em bêjin ku rojev û rojnameyên Tirkiye bi vîya wayî dagirtine ji Stenbolê îro jî ji me ew kes û dem baş hêvîdar. Gelekî spas rawînsterk mesela tapoya Efrînê balkêj bû bi rastî ji ber ku êdî pisporê vê meselê çêbûne yani operasyon li ku çê dibe tapoyên wan amade ne di bernameyan de pêşkêş dikin hemû dever li gora wan